نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوء هجريا باكله أني كمناني أني بيناني أني دورو سهر الجماد الآخر من هجرا سانكال ورونا بسوني ودورنا ميلادي نصاروكا جاتي با فلان مغاني سبا سانكال تاني فلان بسوني وتاني شغيناي أمبي داودا بغو مسجد رجاهم أمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون إلى آخر الآية. يقول تعالى مخبرا عن ثقافة عقول الجهلة من الكفار. alaba fuanye kanki bariya musammin kortalendo jahilu ka hakili fegeyali kafiri nunu uka hakili fegeyali anu ka hakili doya alabanki bariya kabodema fi qawlihim anil qur'an uka hakili doya jumaye uyekuma min fo qur'anaka wa qala alladhina kafaru alakum mu'minun kafir yara ini haja illa ifikun ay kajibun konin qur'anati foye ningalonte nyumbu ka hakili doya ni ka hakilin tanya yira kafiru yeninde fo konin qur'anati foye ningalonte aftarahu galomin ni cide nya tiga kunna kafo ya nuna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aftarahu kambe jomma nabinyuma alaka tanuna kisibaka ko cidende qur'ana tiga kunna kafo kongalondo wa anahu alayhi qaum akharun comme gowero aya nyini mo gowero fe o kademe ka qur'ana faranyon ka kafo ay wasta'ana la jamuhi bi qaumi akharin ayet deme nyini mugowero fe munum bese ka deme ka qur'ana faranyon ka kafo komi ala mafode ko ayere de yatiga kunna ngalondo kafo ko aya nyini mugowero fe ya deme ka faranyon ka qala allah ta'ala tumam yenni fo ala yujabi fagari ja'u juluman wa jura alakum makka kafirun nanani tonyali kumaye unanani ngalonye ay fagari iftarawhum qawlan batila uluye kuma fo kuma tige kunna kafo kuma minye kuma fuye de uye kuma fo kuma minye kuma fuye kuma minye ngaloye kafirun nunu wa hum ya'lamuna annahu batilu uyere bado fana ku ka kuma nyengalonde fude do ويعرفون كذب أنفسهم فيما جاموه maka kafiru yere bu yere kangalon tige fudo
uyemin ngalon fo uyere bado ku ye ngalon de tige ka fo qur'ana ko ngalon de do cire nya tiga kunde la mo wore de aya de menyini mo wore fo ka fara nyogon ka maka kafiru yere fule kan kuma min fo yere bado ku ye ngalon de fo ciya tala وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا أساطير الأولين اكتتبها maka kafiru ko tuguni ko mogo folo ko ka qisa munumbu ka kitabu kono ko cidenye o de nyini mogo defo ko o sabe o kitabu mogo folo ka kitabu ka qisa munumbu ka kitabu kono ko cidenya nyini mogo defo ko ulu de sebe aye ku ye ulu de sebe cidenye munyu sebe cidenye sogoma nun ulafi abinu kala ciden ka ciden fana bu fo awne وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعنون كتب الأوائل كم غفلوا ككتابون أي استنسخها أيود نيني مغودي فويكا أولو سباي مغفلوا منون تمنون كقيسا منون بوكا كتابو كنو كيدي نيني دوري فيكو أتيكو أودي أولو دي سيبي أيه فهي تملا عليه أي تقرأ عليه أتيكي فنا يوسبي abu kala ciden ka bukuratan wa asila sogomani ulafe ay fi awwalin nahari wa akhirih tile folo sogoma aya nyini min fe ko ka mo folo ka kitabunu ka qisa usebe wo yo sebe sogoma obenu ukalaka ulafe abena akalaka wa haja al kalam li saqafatihi bo nin kuma min fuleninye kuma in fege yali koso wa kadhibihi wa buhutihi ani kuma mi ni galondo ani galon fi ka galon tige minhum ya'lamu kullu ahadin butlanuhu uka fendom baliya kuma min fuleninye galon kuma min fuleninye galon jugu min fuleninye ya tigu kunna kafo hakli makkelen kele bado ku ka kuma min fuleninye ko ni ngalonde ko kuma salente فإنه قد علم بتواتر وبضرورة أدونا دوني من نداو بنالا أدونا ندروري دوني من نبيبادو أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيء من الكتابة أدونا بيبولو كوتشيدن تونتي سبلي دوفيو ولوكو كوا يعني ندوري فويا سبي كوبا كلاكا أدونن كوتشيرن تنتسبلدو لا في أول أموره ولا في آخره أكا إوا شيكون فروفته اللبانته شيرن تنتسبلدو وغد الناس بين أجهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة أو شيرن ولولا أولو تشيلا كافر منو بكنين غالون ندا شيرن شيرن ولولا وتشيلا kanyana maya uchela fo ala katachi sambi nani nyona abu chela yo وهم يعرفون مدخله مخرجه وشدقه ونجاحته ويربي تشيدن دو يورودو وبا بو يورودو وبا اكاتشنيا دو وبا كاسنيا دو وبره وامانته وبا كنيما يادو وبا كدنا يادو وبوده ان الكذب والفجور وبعد فنا كوتشيد ما بونندو كابو اما بونندو كابو ngalo mani fajiriyaw wa sha'ir al akhlaq rajilati ani jogollan kolombe wire bado chire ma bolemba bema hatta innahum lam yakunu yusammunahu fi shighrihi illa wa ila an yub'asa illa li amina maka kafirun utunte chiden wole foila kata fitniya a fitini fo katachi ulu yere tunta wole foila ko al amin mamud al amin ulu yere tumbe chiden wole odela kata fitini fo kata ke chiden lima ya'lamuna min sidqihi wa birrihi utumba wole mamud al amin munna
uba aka cinya bindo uba aka nyuma ya mindo falamma akramahu Allah bima akramahu bihi metumami ale ciden bonya ka karama ni fenya ya karama ni minye cidenya nasabu lahu al adawatan awa uyejugu ya wuli ka jo anofe uyejugu ya jo anofe waramuhu bihadihi al aqwal أو ويابلا ننكما وفو أيه التي يعلم كل آقل براءته منها كما منو حكل ما كلين كلي بارو كو وين كما منو فو تشيرين كتشيرين بار لمبوما وهاروا فيما يغجفونه به ولو يركوننا في لك تكنا شاكي كوباكي كتشيرين بوني كما منو nye فتارة من إفكهم يقولون شاهروا uka galontigi koso wakati dola ubafu ko cide ma ko dabalikela watarata yaquluna shairu wakati dola ubafu donkili dana watarata yaquluna majnun wakati dola ubafu fato watarata yaquluna kajabu wakati dola ubafu ko galontigela me tuma min yennin be fo qala Allah ta'ala ayawre la ko masalun kortal unzuru kayfa darabu laka li amsala fadallu fala yastati'una sabila ala ko cide may kala jedro nunu nye kuma chama min ni misaliya chama min fo ika umashe ka sira sisoro sira minu be se ka kandanai وقال تعالى في جواب ما آندوها هنا وافتروا أو ألا يافوي ويكنا جليا منك أنو يقلو من تجي ألا يجابيا بل من ننتوهيد الدعوة جليا دي بالا دي iya yin bunkasir yemmin fo ciden kan nyuma yana jogo nyuma yana fel de pa fitini fo kata ke ciden makkan kaw ba bero fo yire ba fu mamur lamin nimbe a hakli jigi kayira ciden jogo de kanyi jogo nyuman tigi do balmo kayira na tawhidi wolele min fule ninye mogo shite jogo nyuman tigi ye kala ka ciden bo me ciden cima jona ye ni galaw matige ka dayka abe fora ciden sinji tigela de do balima farala de do fato de do denkli denna de do dabali kala de do adabali ndende do de abe fora kasura bari lemba bema Allah yire mugo min sugantiya ka jogonye fokatanu wa innaka la ala khuluqi azim tuma ma jorani tawhidi welele betumba tanu joli kerani tawhidi welele bekera jogoye illa marahim rabbi nimbe dersira koni mugo kerani tawhidi welele kelay no kuma sugu fora e fanai jugu ya utara ki segere o kani sage ka boitaka o ka fanga de dima ka kuraji de dima ka sabati de dima ka fonyem na binyumo kam man kuto do soro ni yetta masede kon fana be cinyaka Bukhari ba na te babu badil wahyi babu minal wahyi uriya salihatu abek hadisan natiye hadisai amma ko be yoro fula de la kono ciden ka jogo nyuma ya yoro ani tuma mi ciden jorani dawaye jogo ya min tara ka segere amba khadijatu cide atumbeta qari hira abetallan kono nya ya sura makka ciden kam mabbo mo wala don folo me ye jibrila ko ikhra akon te kalando jibule ya bishika bila fosinya saba ka kuma usunya anale amba khadija tuma ako jammiluni birifini birina binye fendo ye fende yinsoro isranna nyero koro balmo mankutu durube no sabatira mugola ite maloya kuma ko funyode mo nyumo kattari ko kata cide sebo tabino kulu fana kala ko shiranu kattari ko nafa bade bala hada maden biskun dilalila ni jogo dilali
mi ci de nyen fo sirana nyire Qur'an ba gariya to man kutu duru fo akalilaka ako wallahi alati maloya wallahi alati maloya man kutu duru bila ko toyla o bika jogola alati la imaloya ako kalla wallahi ma yughjika Allah abadan ako ateke nkalna ni alaya alati maloya abada balma ye jogu duru ni ayatu abolon ko nimna innaka la tasil arrahima jogo fole munye ibe sinji tugu qur'ana ye nyamara ni kenai hadisa ye nyamara ni kenai ako ibe sinji tugu la de fulanna wa tahmilu al-kalla ibe ewa doni girimbauta mana ni kabila ibe kabila min kono ni kunko bawnana kabila uma ni kunko gelemi nana kabila uma ibe jona mo min ni alayke setige kabila ni kunko bammi nye kabila soro komi dia ko ani fengore kunko do binna kabila ka kunko min ka gele ni setige ite mo yere lame ibe jona ye kabo kabila ka sababu do mankutu fulana de ni mo mi nabi ka jogola lati maloya hari ni yere tese ka joni kabila in ka kunko grembeye nu mo munun be jona ka faruka ni yo jogo fulana balmo nantum be hadisa yura faida kacha mi abeta hadisa ayere beta allaja sarhul laje fatul barikono ni yo jogo fulana sabana wa taksibu almaduma fantaw ibe ulu deme fente mo munun bolo fantaw ibe janto ulu fala ibe fantaw deme ni ye jogo sabana jogo nani na wa taqrin daifa ibe dunan fana bonya ni dunan jigini ka ibe dunan bonya duru na ye munye wa tu'inu ala nawaibil haqq nawaibi al haqq mogo munun fana ni ko yu soro hari ka kabila mogo te mogo ko ni diya ka ko do de ya soro iba tigi deme ni diya ka ko do ye mogo mi soro fantanya do wa gele ya do fe ngure do iba tigi deme man ko to duru akol nunu ni ka jogo de alati maloya men balmo ni man ko to duru sabatilen tumbe mogo mina o de nana juguya fo erenyo tarake an kafa tawhidi walali kama tuma memba Khadijatu ye nonu fo cidenye o akome ni beta binanke dendo be Warqatu bin Nawfal binanke dendo reme ni beta wono fe woye chokorba be fe chama kalama iye minye ibo anyafo ye ni oye minfo amba Khadijatu ni ciden tara Warqatu bin Nawfal fe akom binanke de ibalima ke den lame abe minfo oye cidenye ciyen Jibrila ye chokomi ayafo Warqatu bin Nawfal arabu dedo amba Khadijatu binanke dedo bo ale balima ke dende ye cidenye ay amba Khadijatu binanke ibnu ammi abinanke de amba Khadijatu binanke dende Warqatu bin Nawfal fana balima ke denye cidenye arabu de tundo na tundo nan nasara dina de la parce que ya suru cide machi atumbe injila sebe emberenin kanna ali emberenuya atumbe injila sebe ala tumami cide ni achogo fo ya bellame Warqatu bin Nawfal ko fa qala lahu Warqatu hada namus alladhi najala Allah ala Musa sallallahu alaihi wasallam wa kunni nyen namusu imbereninka uloba fo Jibrila de man namus ako Jibrila min jigina Musa kade ode bena efanama ya laitani fiha jajia akumba nata Jibrila benima wakati mi akan nesoro demiseniya la jajia sagira akan soro demiseniye
akan soro jemisene ya laitani law anna hayya iju yakhrujukan qawmaka mbanata akin soro balola don min ni ka mogo bi labo mbanata akin soro balola don min ni ka mogo bi laboya af tiden ka bakuran nin dama faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mughrijiyahum akunne ka mogo bi ne labo parce que tumbe tiden bonya cugo mi ka karama cugo mi anya fo tahara yi wala togoma mahmud lamin ko ulu bena ciden juguya ka kele fo ba ge ka bo maka o bari la ciden akunne ka mogo be la boya qala nam waragatu bunna faluka ko lam yati rajul qattu bi misli ma jita bihi illa udiya akun mogo sima nana ini min bena mogo sima nana ya barafu yi ko ala kelempe ka batu foy kana fara ala ka tauhidi ini min bena mogo ce sima nana ye aka kabila la aka jamala fo ya tigi kode ibi juguya ibi ko way ñu dirikini yawmuka dommi nubu iboya an suraka nesra muwajjara na yin sharo balola don min willa boya mbi deme la deme min kabbo kosobe mbi deme bala balmo nan ko mo ye tawhidi de fala mallan kolonto wori gatu bunno fanu fana bala alayen nin kuma fo wala mu yani shab warqatu an tufiya wa fatara li wahyi ورقة بن نوفل كان نكما فما مدرا سارا عليه فاتورا وياسر جبريل ما تشيدن يانا عليه نكما فدرو دوني أسارا وهو فنتون تجرا وقت جبريل ينالي من كاتجرا بيو وكفر وهو ساجنا كرانجي mais ayed ewa alli manani ciden duskum mina kangane nyuma minta ko abe ciden deme ni ayet tawhidin fo domi uba ko uba kele uba bo maka o do ale ba deme dambela ninga niya tali tuma me fatura ciden ko lay sogora la ya yar janna kono uriyan al anbiya wahaw nabi mo ka sogoye wahawde akwaye asogora warqatu bin nawfala ya yar janna kono donc balmon hadama de jogo nyana chogo kani dabo tawhidi korode ni ko be joni tawhidi ko mi cire nyo wala kene tawhidi minye kuma sugu bebe fuye kollan kolon sugu bebe taki segare ibe sabala korode iba munude aw ani fana mugo fana ko nin tawhidi jogo nyuma tigi ko to ala de e yere te jogo munun do yere law be wulude galonda ila donc ala ka hakki mandama wodi atu bunka siriya do foya ko cide wulu yere de tumbe cide ndo ntam uba do yoro do uba bo yoro do uba cinya do uba kanyuma yado me tuma mi ajora ne nin tawhidi ye jugo ya joaye ka jugo ya taka segere jugo ya bile ko joaye kuma suku be forama wodi atu tuma mu yen nunu fo ala ye mun fo ya qul mahamura fuye ye uko cide nya galo munun tige ko ye qur'ana tiga kunya qul afuye anjalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard mahamura fuye masade nin qur'ana jigi masam min be gundo do sankaba wolon fulala gundo min be duma ko lon fulala masam min bodo ode nin qur'ana jigi nin qur'ana matige kurna kata ayal laba أي أنجل القرآن المستمل على أخبار الأولين والآخرين على ده القرآن جي قرآن مي فلو مغن إلا بمغبكا كباريا باكونو إخبارا حق صدقا كباريا من فنادون كباريا حقيقة ناتشنيا لما دو فنا متابقا للواقع في الخارج أو كباريا من فنا أبا فوري كومي أكيرا تشغمي ماديا ومستقبلا awa kibariya min temena kibariya min benawo ni qur'ana ye kibariya fode min temena de min bena de
aba fode komi akera chogomi min bena aba fode ni qur'ana ya fo chogomi abena ke chogo de la taje alladhi ya'lamu sirra masammin be gundodo ay Allahu alladhi ya'lamu khayba samawati wal ardi ala de masay sankaba wulon fula min dogolen bala ala bado duma kolon fula min dogolen bala ala bado wa ya'lamu shara'ira ka ilmihi bi jawahir ala be ewa gundo do komi abe bangew do chogomi fem munum be kene kala bu do chogomi de fem munum be dogola la bu fana do chogodela wadiato ya fana ala ko qul anjalahu alladhi wa qalu asatul awwalina uko mogofolo ka kuma de fulen ni nyaw ka qisa ka kitabu kuno akitatabaha cide nyanyini mogo do fe ko atigi ka sebe aye fahiya tumula alayhi bukratan wasila otigi bake kana ukala ka sogomani ulafe qul mahmura fuye anjalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ardi masade nunun jigi masammin bes gundodo sankabolu fana dugma koloron fulala innahu kana ghafurur rahima alaye junubu sutura bagade du'a lahum ila tawbati wal inabati awa alayu wala mu'minu nyin kuma jugu befo ci danye aye alaka funnan shiraye akan nabi nyuma mu'minu nyin kuma jugu befo ci danye hari be ala baku ku wala katatubuma innahu ala kana ghafura ala be jon sutura ibe ala kota kala soso ka junubu ke ala be sutura ka ya faye arahima ala bi nema ni tubira min temenati minanai bun kasiri ko du'a lahum ila tawbati wal inabati konni nye welele katuma ni alabu wele kata tubuma anu ku yere sagi kata alama wa ikhbaru lahum an ala yukibar ya fana bi anna rahmatahum washi'atu ko ale alaka nema yurwalende do wa anna hilimahu ajim ko ale alaka munyu ko kapo ma anna man taba ilayhi taba alayhi ko kafaraka kuni mugo tubira kate ale alama ko bi ka tubu mina fa haulai ma kajibihim nin kafiru kafaru ka galonka wa iftiraihim anuka galontige wa fujurihim anuka fajiriya wa buhutanihum anuka ewa galonjugu cidenka wa kufurihim wa inadihim anuka kafiriyan anuka kannagele wa khawlihim an ar-rasul wal qur'an ma qalu anu ye kuma min fo ciden ka kuma min fo qur'anaka kafara nimbe ka yad'uhum ila tawbati ala baka ku wala kata tubuma wal ikhla'i amma hum fihi ila al-islam anu be minna ku ka bogoti ka bola kata islamiyala wal huda anu ka kata kandama kama qala ta'ala كمن ألا يفا يوركنا مسامين كروتاني لغري كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ألاكم مغو كرا كافرين مغو منونكو ألاو يسابري ألاي مريم ألاي إساي ألاي وما من إله إلا إله واحد أو باتو فين سيتي ني باتو فين كلنتي وإن لم ينتهوا أما يقولون أو منون باكي كان نكما فو ألاكو باكي كان من فو نوما دابلا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أو أبي مغو سرو أولاده مغو منون كافر يرى لا جابا بوسر لا جابا منبول لا دمين وكف لا يموفو أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه يا لنونون تتوب كتا ألم وقال يا فدلوا والله غفور عليكم جون ستر بغر النبي كجنمو يافا أرهيم علي النمالك لدي وقال ترى لكم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ألكم مغمون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات مغمون يمؤمنوا تشيمون لا فتنة وكدينا لا أني مؤمنوا مسلمون ثم لم يتوبوا وكف النوم توبي ثم لم يتوبوا ألا يولك تتوبوا فلهم عذاب جهنم نوم توبي جهنم كلا جبابويه ولهم عذاب الحريق تاسما جنيني كلا جبابويه قال لحسن البصري تمام على أصل بصري يعني آية كلا سورة البروج كنو أكو انظروا إلى هذا الكرم والجود أكو إكلا جلك كتال يوا نين كرامما أني نين فنان شرياما قتلوا أولياءهم ويألك جنيما فغا وهو يدعوهم إلى التوبة ورحمة
ala baku ku wele o beka kata tubuma ani nema donc wala hada maden ni ala yere ale de taya ka jownye ale ye tari awa na ko be minke kunu fa yakunu nu o yere ye munyuke hada madon nin chogola kan nema ke kata hada madon nin chogola wala an fana munun nan ko ambe welelike an ka ken nin chogo nono le nu ko al hikima ye munye ka ko kelenkele do ado norola ka ko kelenkele na do yoro minni nogoya kaka o nogoya de yoro nu minni geleya de kaka ani fanga ki ka fanga ira ka sheira ibe fanga de ko yoro la na shebiye de ni fanga kelin shebiye ko betani chogo de la nuko hikima ka fin kelenkele do ado yoro la وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يخبر تعالى عن تأنت الكفار وإنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم ألا بانك باريا كافر كنا جليا أنو كغلون تيجي نو يتشنيا غلون تيجيا كاسر حجة توبلو دليل توبلو وإنما تعللوا بقولهم uyo ewa sababu ke nunkuma fo sababu uyake munye ukakuma waqalu ko mali haja rasul yaakulu ta'ama kunni nyecide sugu jumaye ni alebe dumuni de du komi on be dumuni ke chokomi ya nuna kama naakuluhu wa yahtaju ilayhi kama nahtajuhu kunni nyecide sugu jumaye alebe dumuni ke comme on be dumuni ke chogo ale fana be dumuni du o chogo de la ambe hatagiya kata dumuni ma chogo mi ale fana be hatagiya kata dumuni la o chogo kerende la kele fulanna wa yamshi fil aswaqi abeta sugu fana la kata sannu ferew ke ka jago ke ka nafulo nyini ka balo nyini ay yataraddadu fiha wa ilayha talba litakassub wa tijarati abeta kana sagi ke sugu fana la abeta sugula abebo sugula na be barake ka jago ke kana folo nyini ni cide minyi ala yere ka cide nye o kanka ninge ambe dumuni ke chogomi alebe dumuni du o chogo kelena ambe hata dumuni la chogo be hata dumuni o chogo la abeta kana sagi ke sugu fana la kata bara ko kata jago ke abe na folo nyini لولا أنزل إليه ملك فيكون معه النذير ko hari ala tun kan malika do jigin anofe onake bagabale kelai ka faraka mana wulu ye munyini sisa ko ciden tun kan ka ke masake de ube malikiya ka ke anofe maralikela hatagi foila mo de be hatagi yakata lema ka ke maralikela uga ka ke malikiya وهر ملكات دوتون كجيجي يقولون هل أنزل إليه ملك من عند الله كهر ملكات دوتون كجيجي أكا كبو ألفه فيكون شاهدا على صدق ما يدايه o malikiya na cinya tiya baki kamin wole ko Allah da ya lecinya Allah da ya leci malikiya na cinya tiya makka kafiru ayi dala de ne ya kasere de ne malikiya da Allah da ya ci كمنا أمك وهذا كما قال فرعون نبكم فرعون يمين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين تمام موسى فنفتير فرعون من كاو يودفو إكو على ديتي منا سانو بولولا نجي mun alama obila kana ima o kati bolola wakati be inake marali kirani masakeni setige sanu bolola nege be bolola ube malikaw kana inofe utugulembi inofe nuko ye chide nya yoro me dorobi chinya tiga
parce que kafiru abe dusukun kele de be hakilina kele de parce que ulu bolo ni mogo ko ebe ala ka ciden de la she ikan ka ke fama ni she tikide hari si sate mogo do bolo doni ke ba ni ewa imake sheba tigide ye mobili dagele umbe bolo mobili ligisi umbe bolo be so dakon so baw kono dowtu ka kuma yiremina parce que nous ye la hala do la dro ba fu est-ce que ni kala le yire do folo kafir hakli nawde do parce que kafiru bolo munum bena kala ka chifo ulu jatela e kanka ke setigide iman kanke fantaye firawna yo nyogona de fo musa maka kafiru faro de fo chidenye wakadhalika burun kasir ko firawna yemmin fo musa yede wakadhalika qala haula ala sawai tasabahat qulubuhum akon nunu funa yo nyogona de fo direct ukaddu sukunde kera kele ukaddu sukunde kera kelenye du sukunde kera kelenye kuma fana kera kelenye wala haja qalu aw yulqa ilayhi kanju nindo ko so lo fana ko ube ala kan na folo do fara nyogon ka kajiga ka kanju ay ilmu kanji yunfiqu minhu ilmun ka kanz yunfiqu minhu bun kasiru ko aw yulqa ilayhi kanzu alayya tawsir munye ay ilmu har ala tunka doni do ci ama ka kanji doni min be komi nafulo farale nyogon ka yunfiqu minhu nabe nafaqatilike ka bolo nabe nafaqatilike wala aw takunu lahu jannatu ya'kul minha me kanju doba a tawsir munya nafulo ka nafuro fara nyogon ka kajigi sanu do ka fara nyogon ka kajiga ka munna alamu kai aw takunu lahu jannatu ya'kul minha ubi alaka nagu foro do dama na be dumuni ko kona ta taga yakata sugula komanto ay tashiru ma hu haysusa nagu foro ka ke tama anofe na tara yoro kan nagu foro ba nofe ni kungo ya mina do rabe dumuni ka kono ko munna o make wa haja kulluhu sahalu yashiru ala allah maka kafiru fule kan ni munum fo ni beka no ala bolo ala kan nin ke ci de nya beka no bolo walakin lahu al hikmatu fi tarki dhalika wa lahu al hujjatu al balighatu me ni ay ala yo toye ka ci den ke fantaye ala yo ke kodo do de kama ani huja min na selenda damma anano Allah ya ci den bila suwalau akwai yalan kikan nabinyima masakela madewa ubin kiken nabinyima fantala made ci den ko neken nabinyima fantala maye na kungo don dola na dumuni ke kafa domin ni nye dumuni ke kafa bi barkada domin ni ewa kungo yemmina domin na sheki do na sabali donc har ciiden ya fo ka kumala ako ale tafi ala ka safa ka kulu yele makake ale masanwe konni ala ye safa kulu yele makake ale masanwe ko tile sabate teme fo ka betila fo na ye min bila ka jurmani tingunye atamara tile saba aba betila fo na ye min la sagwa ka jurmani tingunye na be juru sarana sino te fo to abolo donc o kanu ala bolo mais ala ye ciden ke fanta ni hikima dode anaka huja milla selun damma wa qala zalimun o kala nawa yawa wa qala zalimun to nyalike law ko kafirun nunu in tattabi'una illa rajulan mashhura o ko nyogoma mo munun tugura ciden ko kafiru kuma awtake katugu mo siko fo mo dabrile uya dabalide abe kuma na yere abe kuma do fatu kalama yere pasika dabalila de qala allah ta'ala wa qala nawa انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظروا ala ko cide mai kallaje kayfa darabu laka li amsala fadallu
tumamu yem misaliya nit wa misaliya chaman goshila ka misala chaman fuka u filila bela ay jaawu bima yaghjifunaka bihi wa yakjibuna bihi alayka unana ni fewnye femunu nu be kuma jugu bilika nu ye ka galun tige kada ika min qawlihim uka kuma wala shahirun ukoy ma koye dabali kelade masuhuru ukoy dabali lendero majnunu ukoy fatode kajabu ukoy galon tigalade shairun ukuma koye donkeli danade wa kulluha aqwalun batilatun awannim be kuma fu abengalo abe kuma cinya la bengalo mbalimo ni galon dara cide nyere kan nin chogola anyude fo mo side te joni nin tawhidi kadawai ni juguya te taki segre ni galon te dawila tarihu la ya laje hari nyate mo temene undo tumami ahmad ibn hanbali jorani aqida sabatiline qur'ana ye damfende don jora kofo ahmad kolo bugoli de daraka ambena na iriyadu dresumba aka qisa do foy suwo ni tile ahmara tumbe arakan keme saba de salle alay arakan keme saba me tumami fitina me nya soro fi khalqi alqur'ana ako qur'anate damfe ye famaw ya goshi ka bugolu munun giriyara aka koka ka jogi a desera a teseka arakan keme saba salli tuguni abe arakan keme ani biduru salli bugolin kama ahmad ibn hanbali to rasulullah tumama akwa benni aqida sabati parce que ni adonna doro ko qur'ana ko nite alaka kuma kore munye ka dina yere talo ka boye pew parce que finwo fembe fo ala ko ni tawhidi ko la sisa mugo ba fo cinyata bela parce que qur'ana tala ka kuma odi ya to ahmada jora harin nin ka tola ayedde soro cheikh islam ibn taymiya fitina ni kaso do nya soro fo sara kaso la ma soro fo kama ni aqida kote ka aqida sabati ka bid'a nunun kele fatawa li hamawiya ay fitina surni fatawa li hamawiya inde parce que aqida jugu tugu munun nanam ahli al mantiq ahli al kalam ahli al falsafa jahmiya ni fen nuno ajora unye ka hamawiya fatawa al hamawiya ko dila kara dukuka umata yurosi soro ulula no ba jabi chogomi udonna fama ula ka fama ula suku bilala uye fama bidia tigi jugu munun tumbe jian kono ulu yere desera cheikhul islam bun temela fama babo ka doni ke bagaw be bo bidia karamo be bo kunu bun temia bila nyogono be se ka kalo kelenke munajarala nu kumana nay aya kelem filu ko be hadisa uteta yuroswala fo bida karamogo yere jonko ala fo ko ahmad ibn hanbali abanka majahabu do kateme haraje bu e buntemia majahabi tigi be abi ka majahabi do kateme ka bida mogo yere jonko ala fo la ko abanka kuma do kateme nyere ka abanka kitabu konona do kateme nyere ka tuma mulu desra la udonna famo de la kula swama asara kaso de la Muhammad ibn Wahhab kera wo chogola tumami ajorani ni tawhid dawai kele sugu ni fitina sugu berasire har dondola uye bembembenke pu beta faga dode nana foya boro dugo na telemandrendere mi no tumba faga sira la doni ni ala ka demente donc ko bo chogola la mbalimo ni mugo ko ibe joni ni tawhid kuma galon de be daila jugu ya de be te kay segere ha ani fitinu gerante mebe sabalire hari ayati de ngire soro kullu ahadi mugo be mimman lahu adina fahmi wa aqli mugo ni fahmi doni bala hakli doni be mugo la ya'rifu kadibahum wa iftira'ahum fi jalika yere bado cho maka kafiru ya kuma munun fo ciren ka bengalo u ya bettiga kundela hakli ma be bodo hari ni hakli fitini bila famu fitini be bolo be bado ko makka kafiru ya kuma munun fo ciden ka bengalo wali haja qala ninde ko sala ko fadallu an tariqil huda ufilila kabo kanda shiraka fadallu
maka kafiru filila ka bo kanda siraka fala yastati'una sabila aw utishaka shirasi sorube kanda ni minye fana wazalika anna kull man kharajana li haqqi wa tariqul huda fa innahu dallu parce que mugo ni bora tinya ko ni siraka ani kanda sira ni boroka fa innahu dallu e fililendo do haysumma tawajjaha inyeshi yoro e fililendo do ibe filile mugo bora tinya ko ni siraka i bora kanda siraka inyeshi yoro filide do lianna li haqqan wahidun aw parce que bon kasir ko parce que tinya e kelende tinya te fulayde nimbe hakili jigi do abe arajo sola teseka tinya fon uya nyininka aw ko kaburula abe fatawa deke ko kaburula bo mo munum be shigi ka do kedo do ba fo an ka joka do ke akwa be kanyi mo munum be shigi ka do ko fa utafe ko be qur'ana de kalawa do wunye may qur'ana de mo munum fana be jo ka ewa ka do ke abe do kelende ayere ko doya wala ko karsa e ki shembo fatawa kola ku shembo ala ayere da ko mo doya le wala ko karsa ki shembo fatawa kola tinya e kelende ko tinya be se ke fulay chugudi fonni hadisa munun nana ko me e wattahiya shiga ufule hadisa chama nanu riwa chama nanu be salendo ne abebe takelende la be tinya kelende me tinya te shiga ke fulay ko tinya e kelende inna li haqqan wahidun wa manhajuhu muntahidun yusdiqu ba'dahu ba'da tinya e kelende tinya shirawu fana abe kele ube nyugon sabati katade tinya ube nyugon tinya tiya katade tinya e kelende ata shirawu be fana kele summa qala ta'ala mukhbiran nabiyhi ukalana تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ثم قال تعالى مخبر نبيه وكفى على كم مسامين كرتالين ونابا كان نبي ما كباريا أنه إن شاء لأتاه خيرا مما يقولون في الدنيا كنا تندرا علي maka kafiru bake kamin fo kwale tumbe fendi chide majia kono min kawso ka fota nunu ko sebe ale alay min kawsa wa afdalu wa hasan min kanyi naye min nyumaye kateme utaka fana ale ala besola wodi ato fagala lako tabarakalladhi akum masaka hera kacha masaka heja yuwalendo asabati lendo aduma lendo alladhi insha masamin natu nyajia jala laka khaira min zalika atumbe fenki ye jia kuno nema ki ye jia kuno min kawsa be muinfo kata yalla ba qila ya anni fi dunya do ko jia kuno tumbe fenki ye jia kuno min kawsa be muinfo bal kajjabu bi saati me ala ya ira munye maka kafiru bila nin kuma ufolila udalen te qiyama de la ala yesrenya bali ya nu udalen te qiyama la odi bila nin kuma ufolila kata chidema bali kajjabu bi saati ala ko bila maka kafiru wiye qiyama joli ma famu قال تبارك الذي إنسى جعل لك خيرا من ذلك الآية قيل يعني في الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار يعني نبي توصير نغنيريدا قيل يعني في الدنيا بل كجبوا بسات أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيب وينادا وأي أو كآية كلا سنة بني بلو توصير لن كتان نشوف دلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
تبارك الذي مسك هيرك إنسا جال لك خير من ذلك نا كديه أبي فينكي يجيا كونو من كوسولو بمنفو ويجمع جنات من بنكسير على آية كتا آية لبا أبي كم يلت من آية توسيرية كتا نفي من ذلك الجنة تجري من تحتها الأنهار أبي أرجنة كأوي أبي ناغفرو كيه نا ديار تنديار على أبي ناغفرو دو كيه ناغفرو من نكو ببولي أكرو ويجعل لك قصورا نا تنديار على تنبي سانكانشو ديما جيوكو wala min fulani na gufuru min fulani don ko jannati min fulani bun kasiru ko odelma qila ya anni fi dunya atumbe na gufuru di manna tundara alay aben na gufuru di ma jiya kono na gufuru min ni ko de be bola koro ka kairi dew lami awa tumbe sankancho duma fana munna ko qila parce que don ko na tundara ne alay jala laka khaira minha jala laka khaira min jalika nde fenkiye min kawsawliye min fo yemunye jannati arjanna tejiri min tahtiha al anharu arjanna mi ni ko be bola sankancu no ayiru koro mana lahara wejala laka qusura na tundera ne alembe sankancu di marjanna na ko de maddo ko ni jannatu min fulani nye ko jiya kanna ko foro o ko fi ako bal kajjabu bi saati akum min ye kafiru biranin kuma folila ay inma yaqulu haula hakaja takjiba wa inada kafiru yennin kuma nunun fo chogodi u yennin kuma nunun fo de a kafiriya ani kanna geleya de ubilala la annahum yatlibuna zalika tabassura wa istirisadan atikum kafiru yen nunun nyini ko har alaka tunkannin ke ya la uka kuma lanyine ne ala tunyen nunun ke cide nyu belli mana naiwa ube delila yenu yewa uka lanyine tunyode uka lanyine toyede mi nyu bilanin kuma nunun folila bambantiya ne kanna geleya me umu nyini puru be cinya yenu yede umu nyini ni kandayde bal takjibuhum bi yawmil qiyamati yahmiluhum ala qawli ma yaqulunahu min hadhihi al aqwal uka qiyamah joli galonti yali uyennin kuma munun fo qiyamah joli galonti gali de ubilaw folila ne kanda nyini tede parce que do be se ka kanto ni makka kafru tunyen ko sugu munun nyini ala fe ala be se ku ka tumbu ko ka kanda donc ala kuma nyini umu nyini kanda nyini kamare qiyamah galonti yali min bu bolode o de yubilanin kuma fo de me kanda nyini te wa atadina arasadina ni ala fana yebbilalike limani kajjaba bi sa'ati sha'ira mugo ye qiyama galontiga ya ne jahannaba tasuma menene de bilinyi la gara ay ajaban aliman harra nyilla jabade bilatigi nyilla jaba mi ni addimilendo akakkala la yutagu fi nari jahannama la jaba mi mogote sa koro ye jahannaba kono nay ija araytahum ay jahannam ni jahannaba ye uye min makanin ba'idi ni jahannaba ye jahannaba dawnye fo yoroja ube ni jahannaba dawnye jahannaba ye kuto yoroja yani fi makhamili mahsar min hadama dumbe fara nyogon ka yoromi nu ye jahannaba ye yoroja ube ni jahannaba yu ye kuto kato yoroja sami'u laha taqayyujan wa jafira ube dimi kande me jahannama la wa jafira ani gorontoka jahannaba be wulide abe dimi de ka wuli fo utilo be aka wuli kana ani abe munare kata jahannaba dawma yomal qiyamado ne be jora qiyama keneka ciden ko be arjanna nati ka gernya alanya sernya bagawma o burijatil jahim lil qawina jahannaba be fana be bo mo filile wunya koro ewa ciden ko jahannaba nuni jahannaba bina qiyama keneka laha 70,000 jimama ma kulli jimam 70,000 malak yajurnahu jahannaba nunjuru babbi wolon fula de be jahannaba
anun juru kelen kele be malika babi wolon fula de bolo meni jahannaba grina malika babi wolon fula jinnuru kelen kele be malika babi wolon fula min bula bebe nyongiri kumbele ka na grina kata jahannaba dawna ko abimina abumina be dimi kande me jahannaba la ani goronto ka na be goronto ka dimi koron ka goronto ka korto uku ufila kono takhayyul jaw jafira ay hanaqan alaihim ni jahannaba be dimi uka na be dimi jahannaba donka uba dimi kande me uba goronto kande me kama qala taala komina alako aya wore kono wuja'ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur nu bilala jahannaba kono ube goronto kande me jahannaba la wa hiya tafur o ya sorabake ka wuli jahannaba bake ka wuli takadu tamayyazu min al-qais abeto doni de jahannaba yere ka faraka bo nyogo na dimi bolo na be dimi jahannaba don kono ayyakaru yanfasilu ba'daha min ba'di abe komi akacci ka bo nyogo na mi siddati khayjiha ala man kafara billahi aka dimi ko jugu bolo mogo munun kafirani alay nabe dimu ukoro ko jugu o dimi jugu bolo abeto joni de jahannaba yere kacci ka bo nono قوله وإذا ألغوا منها مكانا ضيقا ومثل من بكلوفا كان كجانتو نونو نادي إني قلت إيري نيانكي كنجا نغا ما فرقا أيوة ني إيري سرامبا جويا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال آية نانينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم